Mana dağın baştaldı. Tacikler kol salatata katar maşin. Hala ayılda adamlar var. Bargılar tez. Maşine var beken? Mal. Toqtazı me kılasınlar. Da, maşine var beken? Maşine var beken de be maşine. Maşine var mı? Da endi ket. Урматтуу Баткен областынын тургундары, азыркы учурда биз Кыргыз-Тажик чек арасында тажик коллегалар менен бирдикте жумуштарды алып барып жатабыз. Кечки саат 9:45 биздин биргеликтеги тапшырма чек арада тынчтыкты кармап калуу, эч кандай атышууга же бир тополоңго жол бербөө. Ошондуктан эч кандай такталбаган маалыматтарга ишенбеңиздер. Маалыматтардын баары биз аркылуу текшерилип жатат. Учурда чек арада жалпысынан кырдаал тынч. Etkelendi. Leylekren agargaylı. Tınç emes. Tayneke baştaldı. Kol salağı kol dedi. Kaç kıla dedi. Çık kıla dedi. Karı kartanda çıksın dedi. Ana şu ahvalımız. Bugün 21 sentyabr 2022 yıl. Bunlar söyleştik dedi. Boktu daha söyleşmedi. Eldi aldı et kayta okko koy beret. Manalar kança gıraz ze ulağı жоқ maşina жоқ emi. Şunday ahval. Agargaylı. Mana agargaylı. Topolon baştaldı. Maşina жоқ. Oturgıla oşağa. Akırın jolga çıkpa. Otur alıp ketkile, otur ilesip. Oturgıla şu maşina, bare mölde жүгүргүлө бол тесес. Ата карагачтагы жабылып калат, анан өтө албай каласыңар. Алып кет балдарды. Бол. Токтоп турла жерге, болуңар же. Мына акыбал элдер чыгарта, эвакуация. Же эвакуацияга машина бербейт, акмактар. Доңуздар таң оозга келешектер. Барыңа. Жакшылап отургула турбай. Шул акыбал агаргайлы Лейлек району.